تماشاوان هجای وار باش هفته به دماستودین روداوی لهولیر ایرو 14 ماه یکیه سه شنبه دل بخوین دارم بولتنه کنوچه جوارا پیش کشتکم دست پیک سرنوچه يعني سوريا كفدرال ودرفت اشتيت نبا يعني نبدا سوريا هفسروكا بيواندين درفا يا ريفابريا خسر إلهام أحمد لبريطانيا قوت باشترين سيستم جبو سوريا فدرالية وفدرالي تشي نبا وجارك دن شر نافخوة لسوريا دست بيبكه شر لدردورا بنداوا تشرين وقندواري من بجي بردوامه هسده دبیجه وان دناوا 24 ساعتان دا 23 چکدار کشتنه 17 ناوندین چکداران بمب باران کرنه وزیر دروی روسیا سرگی لاوروف اشکره کرد که وان جه کردین شوری را گوتنه ترکی و ایران ری نادن او دولت خو آوا بکن و دبیجه پیوسته مافین کردان لسوریه عراق ایران و ترکیه ورداين ذاتي للساحل الاقليم من كل مكوناته من سنة جروبك تشكدار علوي للجبل هجمارك لشكر هتشي خستنا كمينك قرتنا فرماندار به جروبي دبيجا جبو علويان او ريفا بريك خسر دخوزن کوچبرکی سوری لإستانبول جبو دزیه ایریشی مالباتا که کرد یا عفرینه کر زاروکا و ماله 12 سالی به کفران کشت و برای وی 5 سالی جی بگرانی بریندار کر مریا سوزداما نامری بین اوی تازه خواستی ها کاچیک جدا مرین کاچیک که ماما چین دوشری حواله ما گو ساعتک 10 ساعت دا ونشون نو خوین عشق بین ولكامبا فايدة لدهوكي آگر بمالا كوچبركي روجاوي كردستان كت همو تشتين دمالي دا شودي جداوي پیشاتن سربازي شر لبنداوا تشرين دست به وی بولتنه دکم چکدارین اپوزیسیون سوری با آلیکاریا ترکیه بدل چه بجید بیجن او دستین سر بندافی کشتیان دادن بریندارا دادن لی شروانین حسده ری نادن بنداوا تشرینه بکه دست چکدارین اپوزیسیون سوری شر لی در دورا بنداوی و گندوار من بجه بردوامه شرکی گرانه گلک ویدیو هانه گیشتنا روداوی لی ام نکارن بلاو بکن لگوری وان ویدیوان چما نکارن بلاو بکن جبرکو دیمنین گلکی نخواش تیده هنه، خوین تیده هیا، کشتن تیده هیا، من نخواست براستی ام بین سر اکرانی روداوی یعنی چکدار با آوه که گله که غریب و عجیب هاتنه کشتن کسی که او چکدار کشتنه یعنی شروانین حسده چکدار کشتنه یک بیک تحسبینه بیا یک دو سه چار و پیدت چی جبر که دیمن نه مساعدن لگور اکرانی من نخواست ام بوشینن لاجماره که مزنج چکدارین اپوزیسیون سوری هاتنه کشتن و بریندار کردن هزین سوریا دموکراتیک دبیجه وان دناوا 24 ساعتان دا بکیمانی 23 چکدارین اپوزیسیون کشتنه و 17 ناوندین وان بمب باران کرنه 7 اتومبیلین وان تقاندنه نوترین دیمن شر نها هونی ببینن السر اکرانه حسده ناونده که چکدارن بمب باران دکه اون سر اکرانه دبینن اجمارک چکدار تینا کشتن بریندار کرن کلوی ناونده بونه و وک دیاره هجمارک چکدار جی لکل ناوا آواهی که بونه او آواهی تی بمب باران کرن و چکدارین تیدا تینا کشتن پشتی وی به چند دقیقان دیسا ایریش ده چه سر وی آواهی که چکدارین اپوزیسیون سوری تیدا بونه فرماندار گشتی حسده مظلوم عبدی پیاما کوبانی بلاف کرو گوت دسر برخودان کوبانی را 10 سال در باز بود دبیجه برخودان لکوبانی برخودان که گلکی مزن بو لسران سری جهان دنگ دا نها لکوبانی شرکی مزن تکرن
دبیجه او آمدن بشداری پیواجویا سوریه یا نناوندی لا مرکزی ببن پشتگیریه که ناف دولتی جی جبو کوبانی گرینگه بشک جه پیام مظلوم عبدی ببینن كدين لتسر كوباني شهر هي لتوائي سوري شهراتي راوستاندن لدر دوري كوباني شهر دوام دكي يرودي سال در دوري كوباني برخواداني كي مزن جنجو خورتي كوباني وعندنا شهروانين هيزامه لدن ماشاندن ابما هكا إيرشان تيكتبن دویدم جاره که دیتر چوا بری به 10 سالان پیشگیری که نام نتویج بو کوبانی گرگ بو یرو جاره که دین پیشگیری که ویرنگی پیوسته دیسا دوی هر کس دنگی خو بلند بکه افشاری کنال در دور کوبانی تیکرن جبو کواری راوستاندن دیسا گرگ پرتک دا خورتر ورن زمان و گرگ هر کس بیجه ایدی بسه گرگ در دور کوبانی شر وری راوستاندن دیروز سمجاره که دین آمدن کو ام به سروی اساسی سروی بنگهی تبلی و پیواجیان سوریه ببن جبان آوا کرنا سوریه که نمرکزی سوریه که کته دا حمی رنگ هبن لآواهی نتوین یکبوی بردف که سکرتری گشتی ستefan دوجاریک بال کشاند سر روشا تندرستی یا کامپا هول کو گرتین داعش تیدانه لروجاوای کردستانه دبن دست کردان دایه دوجاریک دبیجه حتی نها گلک نافچه لسوری نه آمنن یعنی مترسیه داعش هیا دوجاریک بحثا ایرشن گروپین چکدار جی کر کو سرب ترکیه وانه بحثا وان ایرشن لدیجی هزین سوریا دموکراتیک کر لدر دورا بنداو تشرینه کو د انجام وان ایرشان دا بنداو نها جکار کتیا کار ناکه و خلق نافچه جی جبر کیمبون آوه در روشک گلکی خراب دانه On the northeast of الباكور روجهالات سوريا لسر آسم روفير خصنا تندرستية يا جهاني و هبشن خوا كامبانيايكا سر كفتيا فاكسين كرنا كل راي الكامبا هولي بودما 10 روجان جكسن يكسالي وبجور دا دنافبرا 28 كانوني وحفتي چليه دا بيك آنين هفالين ما ين واري مروفيد بيجن حطانها روشة أولهية لچن نافچين سوريا نعرامة affecting the areas surrounding the Tashrin Dam. شرو پفچونên پارێزgeha Helebê bandorê li navçeya derdora bendava tişrînê dikin ku 35 rojin ji kar ketiye. Her wiha zêdeyî 403,000 kes li her du bajarên min bi Kobanî ji ber kêmbûna avê zehmetiyan dikişînin. Li dêra zorê jî piraniya gundên li aliyê rojhelat ji ber kêmbûna sentralên avê ji ber kêmbûna ava ve xwarinê dinalînin. Humanitarian response, of course, as security and logistics permit. دی هیدی زلال دبه بیکا کرد لسوری چه دخوازن دخوازه فدرالیه دکن ایدی انا کسی اشکاله دبیجه و فدرالی دخوازن ویا افسروکا پیوندین درفه یا ریوبری خسر الهام احمد جی لپارلمان بریتانیا للندن آخفتنک پیشکش کرو گوت باشترین سیستم جبو سوری سیستم فدرالیه او ناخوازن شر ولاتین جیران بکند بیجه او دخوازن دناف آرامی و آشتیه ده بشی الهام احمد جبو سروکت بریتانیا سروکتیا شاندک ریوبری خسر کر لوی دریبون او شاند لگل هجمارک بالیوز دیپلوماتین اوروپی کارمندین وزارتین دروین ولاتین اوروپا بریتانیا امریکا ولاتین عربان هروها هجمارک اکادمیسیان و سیاستمدار نافدار جویان روشا داوی چل سوری چیل روش آوای کردستان گوتو بیش کرن هجمارک سیاستمدارین کردی تیدا بشدار بود یک جوان عثمان بای دمر بو الهام احمد دوی جوینی ده کل پارلمان بریتانیا پیشکش کرد گوت او دخوازن ده آرامی ده آشتیانه لگل ولاتین جیران بجین شر ناخوازن ده بیجه ترکیه درفت نادوان که او دانستاندنان لگل انقره بکن جبو سوریه بگشتی سیستم فدرالی یا هری باشه ده بیجه اگر سیستم فدرالی بیک نیه و آرامی لسوریه چه نبه و شر نافخواه بردوام بکن الهام احمد گوت شروانین پککه و پیشمرگیان به هفره چون پشتگیری روژ آوای کردستانی کرن ده بیجه شروانین پککه این کل روژ آوای کردستانی مانه برین دارن او هول ددن یک ریزی کردان آوا بکن
This centralized government will create many. جبو سوريا جشتيجي دربي شارسريا يعني سوريا كفدرال ودرفتي أشتيت نبا يعني نبدأ سوريا كمركزي ريل في شر ناقوي ذاتك كشتنا انتقاما يعني وقت فقدان هيك كمارا هيك نابر ولا ريل في شر فيا ذاتك جبوي سوريا كفدرال دقارة آرامية بيني ديمقراطي بيني وكذي بيني جبو ما في جين جبو ما في بيكاتين أو هركسي شروان پکی که هاتبون لتجی داعش که رکم شرکرن هر وها هشمرگی هاتبون هجمارك چون هجمارك مانه وجی گازینه بریندارن نخوشن و عمرن اول ایکو مانه اوانا جی وقت کو روش او به ذات اندر دکتیش من به هیوینه اف بی واجو کل ترکیه جمشه انجام بگیره سر بکنه یعنی چهار سریه کی بینیم خورد چونان نونر سروک بارزانی دکتر حمید دربندی جبروش آوای کردستانی و جویناوی لگل فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی دلخوشیه که مزن دناوا گل کرده چکر اف نجار یکمینه بگمان که سروک بارزانی لکیلکا کردین روش آوای کردستانی را دوسته به دما شر داعش داجی پیش مرگه شاندنه کوبانی مل دانه ملین شروانی یپگه و کوبانیش دست داعش درخستن کیفا کردستانی هات بگمان خلکه گوت بنیرن کی دبیجه کرد لحف ناکن دما کو پیویست کر کرد لحف دکن من دوجی جوارا گوت کرد ندج منی هفن کرد لکدرا دنیای بنجی لپشتا هفن برای هفن نه داخوازا کردان چیه تماشاوان این هیجا داخوازا کردان اوه دویده میده یعنی گزو خوابین سر هف و شانده که هف بش و یک گرتی جبو دانو ستاندنین لگل شامه آوا بکن. هەولو هێڤیەنج هەڤنێزیک بوونا ئالیەن سیاسیەن کوردیەن ڕۆژاوایە کوردستانی بەردەوامن. ناوبەینکاریە سەرۆک مەسعود بارزانی دنابەرا وان ئالیاندا کوبەرێ هەبوو ئەو ئانەهاژی هەیە بگرینگ تێدیتن و نرخاندن. بەردەفکە ئەنجومەنا نیشتمانیە کوردی لە سووریە ئەنەکەسێ فیصل یوسف ji tora medyayê ڕووداوێ re behsavê mijarê dike. îro rok geşbûnê bû namletê Kurd li Hundirê Sûriya da wextê bihîstin cenabê Doktor Hemîd Derbendî meb'ûsê cenabê Serok Mesûd hate Rojavayê Kurdistan got nama cenabî gihan yek helwesta Kurdî divê karwerê divê qonaxa gelek giring Sûriya da ewa got îro piştî rewxandina rejîma Esed ya got îro nakokiyên hene di nav tevgera Kurdî de divê çareser bibin û bi hevdûra yekrêziyekê bikin avakirî bê sernerîna Kurdî hevbeş û bercewendê Kurdî bêne parastin û bi qasî wê bê danûstandin bi pêkhatê Sûrî re. Di vê navê re Doktor Hemîd dîtinek bi rêz Mezlûm Ebdê re firmendarê giştî ê hêzên Sûriya Demokrat pêre kir û ev name gihandawa. Di heman serdana xwe de bo Rojavayê Kurdistanê Doktor Hemîd Derbendî nûnerê Serok Mesûd Barzanî li gel fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdê civiya. Enekesê dibîne ku îro bêhtir ji her demeke din pêwîstiya aliyên siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi yekrêzî û yekhelwestiyê heye ji bo çespandina mafên gelê Kurd di destûra Sûriyeya nû de. Di wê civatê de jî ew name gihand civat tamam jî şipiya sekinîn ber wê namê û ez dibêjim her wextî cenabê Serok Mesûd di wextê got giringî û lazimî pê heye got alîkariya miletê Kurd bike kiriye û dîsa jî dike wê dîsa bike û ew nama wê ya got îro bi aliyê yekhelwesta Kurdî yekrêziyek Kurdî ji hê qedr û qîmeta em ji aliyê xwe de berê jî em erêniyê dikin û niha jî em erêniyê dikin û bercewendê miletê me ser her tiştî re na em ê pê bikin û em jî zanin îro ê xwediyê proja netewî Kurdî cenabê Serok Mesûd e. Hêvî dikin û em hêvîne rojê tê ew nama dakevê kar ji aliyê encûmenê ve jî û ji aliyê berêz Mezlûm Ebdê ve jî got aliyê pratîk de cîb bê û daxwazê miletê me jî got em karibin
ونرينا هبش يا كردي ام سر آواب كن گو هگر شاندك بي لي وگرا كردي بلند بي ام كاربن چيب كن قناغك نزيك ده. دکتۆر حەمید دەربەندی پەیاما پشتگیریە یا سەرۆک بارزانی ڕاگەهاند کو تێدا تەکەزی لەسەر گرنگیە یەکڕێزیە کوردان و خوردکردنە هەفکاریە هەفبەش ji bo serkeftina li ser zehmetî yên heyî yên li Sûriyê hatiye kirin. Fermandarê giştî yê Hesedê Mezlûm Ebdî jî spasiya xwe ji bo peyam û piştgiriya Serok Barzanî anî ziman û tekezî li ser wê yekê kir ku qonaxanha pêwîst e hemû aliyên Kurdî hewlên xwe bikin yek da aramî û berjewendiyên gelê Kurd bêne parastin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw. سليمان اوسو اندامي دستي سروكتيا انا كسي جي قامش لو لقلمنا كاك سليمان بخيراتي صاحبي كاك سليمان دوه دكتور حميد دربندي نوناري سروك بارزاني تو مساج جم مظلوم عبدي جوار آنين والله دكتور حميد دربندي وك مبعوثة طيبات سروك برزاني يعني تستيك السردانة كمظلوم عبدك وكيوهات ببرجي روني وك مفهوم كر يعني ولو يعني انطباعاتني إيجابية هبون لسردي تناوان بهالدورة وتأكيد كر لسر نرينا أخفا يعني نرينا سروك برزاني يجبو يكريزي ويكالوستا كردي هر سروك برزاني بالاوي لسر روجاباي كردستاني وحتى صار بجيوه بمين بشكير دوزا ملت كرد روجافاي كردستاني وإيرو نخاسم سوريا الظرفكي يعني نهر درباز دبي وستيا يكريزي ويكالوستا كردي يعني جرينكتر بويه وأجي اسباسيه براسي هرتم وكان اعتبري أنا هاجي قلت تقرير أخذ هرتم سروك برزاني في دوزا ملتي كرد كردستان سوري سكنية جوباني غيري كوباني تسبيكا شورشا سوري أو آلي كاري جو قدم عندن وقت بحميس كرناوان جيب حنابرين كرد يعني جو شونه هرما كردستاني يعني نتشتكي نهل سروك برزاني و براستيجي ام بخجي وك انا كسي ام في خشبون بناما او جهاز ما دكتور باشا كاك سليمان ها بشتي كو دكتور هات وبشتي وهفديت لقال واجي فيها لقال مظلوم عبدي جي فيها بشتي هاتنا دكتور حميد دربندي ويد براكتيكتا لسر عرده تشي ببه البراكتيك تازبيم يعني شغلي ما تدي قالك جارا مال رودا وجهداري كريه وقالك داهولا جون جارنا الدار دخينين أمبري يعني اتفاق مو لسه لها تشبيه دقائق كاكس ده شو فهمنا كده شو ورده هولي أمبري وقت اتفاق مو لسه قالك شتا سري سدي نود فزقريكي إدام مذهب ولا أم جوين خازن يعني نخاز خازن ماجي كاك يعني والله جارنا اشبه مثلا دهولي كيف مجيرات لنا ام كاك سليمان ام براستي خمم درد ما نا شك نابي خمم درد ما خم حر كردكي خم طيج يعني توكا كردكي جغيني سركردكي سياسيه كرد حر كردك چد خازه دا خازه ماجي اوا يعني ام دا خازه كردان تين سركراني رو دابي كرد خازه هون لهف بكن هون جد بيجن ام دخازن لهف بكن سروك جد خازن هون لهف بكن مظلوم عبدي جد بيجي ورن ام لهف بكن تاني تشتيكو ام دبيجن چيه چما هون لهف ناكن مادام هون دخازن آلي دن دخازه سروك دخازه امريكا دخازه فرنسا دخازه حمو دنيا دخازه هون لهف بكن مثلا ما اوا چما هون لهف ناكن ها بروبليم الفرع هر دمي از خازن في دفي بولتاني دا بينم زمان جبوك هون لهف بكن از في بلي كشي ام سباسيا ولكن يعني وك راغاندن يعني براسي تلفزيونات يعني راغاندنا هريما كردستاني بكشتي هر هلوستاوان ابو داجوتن بالي يكريزي ويكالوستا كردي ودا خذا
ملتي مال بارتي كردستاني دينجي يعني قال لك بارتيين كردستان روجلات اوجي تكليف مركرن ودافازاوان ودبيهون تجاوزا ناكو فيها بكن هريما باكوري كردستاني هروها بارتيين وين قال لك يعني تكليف مركرن وبشغيرن يكريزي ويكالوتا كردية بلكي بري انا جي قال لك جرى مقابله مركرني هرتم جي هم هالوسام او انه شينا بقى مفاوضات على سر شاشه التلفزيون بكن اما وقت انا كتي يعني طبيعي كشرت بين مزاخ سر شاشه التلفزيون بكم يرو استشكي بيجم تشتكينا كوك سر شاشات تلفزيوني تبقى ممكن تشتي ازبيجم باستنجيج بول هاتني يعني ادبيم تشتي يعني ناكوك ويلسر ماسا دانو سندنا او شتانا ويشارة سرببن واما وك انا كسي هرتم يعني ام حريص بون يعني بلكي تديد قناغا شويد بلكي ما كوم جبينك تاني شيكر ما قالك كوم جبين تحديد كربون جبو ديتنا خلقي جبو قو ناكوكي نبن ما الغا كرن ما قو ام بدينا فرام تعاملي بكن يعني ام يكيتي خوازن جبو يكيتي ام نيكيتي خوازن جبونا ام اي مقابل فعايل بكن والله بقى خوازم وايد النافذ يعني براستيجي ونغا شوي داعيتنا ام لي بقر يعني هرتم انا كسي او قدري بطا ثاني او اقو تعدليدات او اقو سريويت او اقو في سيويد هاتن شوتادن يعني ام ناخذ فان تشتي كبن بقر يعني براستي ام هر ام حريصن ود جماعه بين جدو حزارو دوازداد وشغاري كفتني هوليريا كو هولير دو هوكو وأف 2019 وبيستوي شباب بسرپرشتيا امريكا ومسوكريا كاك مظلوم عبدي او تشتغل جيجي هرتم انا كسي يعني حريص بو انه ام بقهن اتفاقك فرجونديه ملتي مجي افتشتي راستا مجي افتشتي تي هنا جارا دويام يعني جارا نو هنا كانجي جارا كدن القل مظلوم عبدي بجفن نزيك ان شاء الله يعني امي تيكل دار بن بهبدور امي تيكل دار بن نوري امريكا لفيدري اوجي يعني بجناب الدكتور حميد رو يعني نوري يعني بريز سكوت بولز اوجي بجناب الدكتور حميد رو فريقك امني مزن يعني اوجي باش يعني كيف خوش بوجبان تشتيقو تشيبون ديتنا كاك حميد وكاك مظلوم يعني اجمالا ام دبين اجواء ايجابيين وام دبين فان اجواء ايجابي انجام وان يعني يفريزيك ام كلك متفائل ان شاء الله وتشني باش كاك سليمان في جاري هون السرتش بجفن لقل مظلوم عبدي أنا ما جباتا يكمين أجو مو وكاك مظلوم يعني كرب حاضربونا نونرين أفمانيا ناف دولتي يعني اتحالف دولي دي وجباتي دي ماجو جباتا قالك زلال بو شفاف بو يعني ما تشتك دبنج لكيد نهش يعني بشغا جو أمريكان فرنسي باشكا بمر ونشتن ما تشتي خد قوتن اللي بيجار تشتي ماجوتن نفس وان تشتا ماجوتن حاضربونا وان ووجهي كاك مظلوم ده ما باش يعني قليو قازني فكرن يعني ماجو يعني كاك مظلوم هر جارا موت هبدودي تي ما دوزا برطانا قرتي فكر يعني انه مثلا قرتنا حوالين انا كسينها تي تكنا ما تدوزا فراو بشكو بارا نذكر يعني أدبم أو جباتا شفاف يعني حتى أو عندما الاتحاد الدولي ونري فرنسا ونري أمريكا بوتن يعني ديار باش يعني نباوري هي يعني وقت أجواء يعني باوري بقرن بديتنين زيدتر دباوري عم ديروا أجواء إيجابية إنه جبات نيدن بهدور دينن وآمهم ضمانات يعني كاك تلبخين مشكلة ما ند اتفاقات هذه ند مضمون اتفاقات هذه مضمون اتفاقيات ما قش باشن يعني هولير بقري هولير دو بقري دو بقري حتى يعني او تشتيقوا مدن سرپرشتيا امريكا كده او قش باش بون ايه ما اعتراضا ما سر يكيج وانشيتنه
برجريك دي تطبيقي دبو إيرو باش مثلا طرفي تركة جهاز نبدو مثلا تحالف دولي شركات أمريكا حاضر كاك مظلوم وقت ضامن أوجي حاضر بو إيرو سروك برزاني يعني ريال يعني وقت مبعوث خي فاصلة أوجي تبلي في مسألة بو زائد انه اجواء سياسيه جي نوك برين يعني بري خروقات نتشدون امزانين شبو يعني نظام هبو ايران هبو روسيا هبو حزب الله هبو ميليشيات شيعي هبون ايرو يعني سوريا سلطات مركزيه هي ما بين ايرو سلطات حتى شيء ومثلا امي بين الفيدري بيمانيا يعني ناف دولتي هي تحالف دولي هي بوريامد فرصة يعني نجاح اتفاقات بتربون يعني فرصة يعني نجاح اتفاقيات كردي بيتربون أب قناغا شوي أدبين بلكي باشي بو أم تبدل خوفا قرن طيبت فان هبالي ميزن يعني كاك مظلوم وفريقي وبيدي وشكداري مستروي باشي قمرون خواه بقر ومرون ويل خواه بقر كاك سليمان يعني بشتي فان هفديتنا ويل خواه بقر يعني القورة كنت تبيجيت في الخواه بقر القورة كنت تبيني أدبي فاتيق وهلتن ودبي هركس خواه بقر ودبي مخواه بقر هونجي قرق خواه بقر كاك سليمان هونجي يعني طبيعي ما بس الأوجي انك تشتانج واد خوازن اكيد امي شاش ببن يعني امنا معصوما اشتغالاتيه وشاشتيه كمانيه يعني وش اقو ام طلاب من فكرنا هذا كنت تشني بربشع من تبخو معاشره كري يعني معنا وفي ساول فيدر الجمابو بشرنجي تشبتري هات وغيري وجهي يعني تشني قلكي مزن شيبون امنا خوازن وان تشتافا قارين يرو اجواء لباتني انا امنا خوازن وان باش تكن تشتانا قارين براستيهم باش دکن یعنی چاواکو هون زمانکی نرم بکارتینن لهمبری آلی دنج برکو دانستاندن هنه پیویست آلی دنجی زمانکی نرم لهمبری و بکار بینه یعنی جبکو یک لهو وره دیالوگ دست پی بکه دانستاندن دست پی بکه ادی مروف حمورین باش دده پیشی خواه يكجي خالين او وثيقه ضماناتها مظلوم وباليوزي امريكي براونشتاين سر وقع عنده انه سكن عندنا ايريشين دراج عندنا بسكن يعني اما كجارك روضاو مقابلات كيف مرتك ام تشتغلين ايوان بدايه اغنيه واني تلفزيوني ومال فريوان هاني براستيجي يعني توازن قوى تنبود مجالي راقاندني دو بلغ جارا يعني سبي رش دكرون رش سبي ذكر ام بيبين او قونا خرابو درباسو ام بدن باشوا قونا غايرو تي خصن برجون دي ملتي ما قونا غايكيتي يكفيتي ويخلوسا كردي گلکی سپاس مالت آوا سلیمان اوسو اندام دسته سروکتی انا کسی جباجور قامشتو يورجي ويحمو كاربان ديال الرضاوية یک جوان کسی نزدیک دونالد ترامپ راویش کاریویه بره دکتر ولید فارسه باش کردان ناس دکن او کسی که ترامپ راوی کار بکن هر یک جوان برپرسان خودی دیروکه سیاسیه او هفدیتنه نیچروان برزانی لگل دونالد ترامپ و تأثیر اویل سر مسئله کرد چه رولا کردستان هرچند هرمک جهره من عراقیه لی هرمک پر تایبته احتمال هیا که ترامپ بریاری بده و هزین امریکیش عراقی در کفن؟ ترامپ هی نگوتیه چه بریاره که دده ترامپ لگور نریناتا و ریل بروان ایرشین ترکیه بگره هم کوبانی تهدید کن هم هزین سوریا دموکراتیک و یا پگه تهدید کنو اب جهن که هزین داعش تیدنه لسوریه هینجی دبن کنترول حسد دیدنه لی اگر اف کنترل نما خوده دزانه و چه بقومه و چه بینه سر ایرانه دونالد ترامپ دکتر ولید فارس رویشکار برای سروک امریکا دونالد ترامپ میوانه بود هفت پیوینه که تایبت ده آلی کاری امریکا دما ترامپ تا جبروش آوای کرسانی و چه به ایرشین ترکیه
هفدیتنین ترامپ لگل سروکی هریما کرسانی نیچیوان بارزانی گلک مجاری دنیین گرینگ ما دوی هف پیوینه دا گوتو بیش کرن روژا پینشمه و هفته ساعت 9 شویل سر اکرانین روداویتی واشنطن. وزیر دروی روسیا لسر روشا سوری آخفی گوت اسد نآمده بود به اپوزیسیون را دستلات پارو بکه. سرگی لاوروف فروها بحثا کردانجی کرد. ایرو دو پریس کنفرانسا که مزنده. گوت دماکو اسد گاو نآوید روشک دن در کتهوله. امریکا در باسی باکور رجلات سوری بو گو به نفت و غاز خود دولمنده. دبیجه وان به کردان را پیوندی دانین و گوتن پیوست دستلات که نناوندی لسوری چه ببه. دبیجه کردان گوتن و امریکا آلیکاریا وان بکه جبو که حکومتکش خورا آوا بکن لسوری. لاوروف دبیجه و دمه وانج کردان را گوتن ترکی و ایران ناهیلن هون دولتک آوا بکن. پیوست دبیجه ما فنگل کرد دناوا سینورین ترکیه، سوریه، عراق و ایران دا ورداین. لباجار حسکه پارتیا پیشورو پارتیا الوحده به هفره سمینرک پیشکش کرن. بحثا پیش روز آوای کرسانه یک گرن هلوستا کردی کرن. داخوازا کردان او کرد هر یک به تنصر خواه نچه شامه. کرد اگر بچن شامه پیوسته به هفره به یک کلوسته بچن شامه و داخوازا مافین خواه بکن. كنا نوتي نخستن مفرداتنا نوتي نخستن دولة إسرائيل شيء بكن ونزان قلتي كيف تقلقها ليش بويناجي خطرها قد منطقة بذي جماعتي هجر بي أف حراك أف شورش ناوي وشبي بلاوبي بشتي روخاندنا رجيم سوري شونا بشار الأسد رجيم كنه أنها تشامي أو جيبنا في أحمد الشرع وأنها يعني الشامير نشتي أمجي هناك حاضرية خوشبو ويت كن تايبت ام کاربن چلو خلق خوشی بین بناوریش خو ام وقت پارتی سیاسی دندره روش آواده ام هفدو بین پارتی کردی ام کاربن به هفدور بگین دیتنه که نرینه که ام وقت کرد هندره سوریه ده ما في ماشي دخازي ماشينه لجمع هي امزان اما وقت بارتي لجمع ام خسته كما هاني يعني لي ام خازم بهفدوره وقت بارتي جوهند هندره روج آواده سوريا ده بهفدوره ام كاربن رش بلكه كي حاضر بكن جسبه ام حاضر بن امبارح خو بدن شامي مثلا دان مستندني بريجيمي انا ايرو الشامير بكن جبو ام كاربن ما في خلق خو ما في كردات هندري سوريا دي بجيبكن في تعويض ببن ناسنا ما واد فيلو وافقري فلسطين هنا كي باوريش كستينا في خلق سوريا ام بخواز نخواز شقا قول نخش وقلو شيرين بيجن جاميرا قرتين دبيجي يعني نقل حقوق ديگه تخوسن جملتي كلش بارتيين كردي اللي وگرك سياسي خور تشيكن دريا كونغري كي گشتيده ان كونفرنس كي گشتيده كي تمثيل خو اللي وگرك خو درخن تمثيل كردا بكن لشامي والبرفان برسات هدي بسكنن بيك هلوستي وبيك داخوازي جبولو جي ام وك بارتيا الوحدي وبارتيا بيشورو افسري حفتيكي بيتر الحمو باجارو كي هريما جزيري ويروجي الباجاري حسكي گفتگو اخافتن دوی واریدیه گو همو افخالانا و بین اخافتن و داخوازی ملتی کرد گو چی بینجی امیل گلوی بین و هبونا همو پارتی کردی همو سازین کردی گو امکار بین دستکفتنیا بدستخن شامل پایتختا گو ایرو ام خوتی دبینن گو اف پایتخت کردا و عربا و همو پیکاتی سوریایی امجی بشک سرکنه جی سوریه قوتك موجود كاري خرابك نكاري وسوري آبا كربا بس قلت كاري خرابك ودبن حاجاتك حمايتها هناك تشتي خدك مكوناتك يا وضعك نهدك وافتح تحدياتك بشياوان انا دبن نافيك هناك انساني مجرم وهناك انساني نظام بري وهناك 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 لفرد دوتين كشتكن لفردهتين كشتن جکدارین عمشاتان جبر باجو ضریبین گران جیانا خلق گنده میرکان یعنی گنده حسه کو سر بناحیه ما بتاوایه لعفرین جیانا خلقی کرنه جهنم براستی جغینی دوان باجو ضریبیان پشتی کتنا رژیم اسد بشک جوالاتین عفرینه وگریان مال خواه وگریان جه خواه گنده خواه لی مال نوان داگیر کرینه عرب تیدانه
ji bo ku bikaribin malên xwe careke din vegerînin pêwîst e pereyan bidin malbatên Ereb ji bo ku ew malbat ji malên wan derkevin. گوندê mêrkan yan jî gundê Hisê yê ser bi nahiyeya Mabata ya herêma Efrînê ye. Çavkaniya ku ev dîmen roja sêşemê ji nav gund kişandine û taybet ji bo tora medyayiya Rûdawê şandine, dibêje ku çekdarên Grupa Sultan Silêman Şah ku bi navê Emşat tê naskirin, bi bac û xûkiya giran jiyan li gundiyan kiriye dojeh. Siyasetmedar û mafnasekî ji gundê navborî ji tora medyayiya Rûdawê re behsa hûrgiliyên binpêkirinan li dijî gundiyan dike. الفصائل خاصة هي عمشات هين ضرائب جملتكم دكي وك باجا وك كأنه دينك الخلكية حروج داري مالد وانا دبي جمخة اقتصادية وخاصة يك هيا بنافي أبو إبراهيم يه ضرائبكم دكي وخلكية درعايا ويكسي بنافي أبو جاسم أو أمنياتي لسر بيري قند مكتب خادانينا وحرجار دوسين خلكية براتوب دكر جبر يعني تقوهر تندعفريني نهاد شاكرن تدا صلاتي أحمد شرع العفريني بجي نبيا هين واكي كافن هر دار برين هيا قرتن هيا باجا هيا شخلكي دبن کوچبرین کو پشتی کتنا رژیما بحث وگریانا گنده خوا مالین وان لوان ناین وگراندن و بیش و خوکین گران لسر وان تین سپاندن و گلک جوان جی تین دستگیر کرن. حتى كاسيت بدقرن مالخا على اساس احمد شرع قوانين درخز هر کس بقر مالخا يان تركي دبن هر کس بقر مالخا خلقي عفريني اگر بدقر مالخا كليتي وان نادنه مالي وان نادنه لدر وادمينن لجم جيران خادمينن الا باجه دخازن از مال تبدم تاج برت افقاس پره بده یا مال و ملک تبدم تا افقاس پره بده. پشتی در باسبونا بهتری مهکه د سر کتنا رژیما بریرا گروپن چکدار ان ارتشان اجتماعی یا کو ترکیه پشتوانیا واندکا هرما عفرینه وکی بره کنترل دکن. حتی نها تود دام و دزگهن حکومتا نو لوی هرما روش آوای کردستانه دست بکار نبونا. حسین عمر روداو. لنافچه باجیلر نافچه که استانبوله بویره که گلکی نه نورمال براستی هوانه چی بویه بنیرن چی بویه دو ایواره کسی که ایریشی مالا مالباته که کرد خلک روز آوای کردستان کریه خلک عفرینی بونه زاروک آوای مالباتی یا 12 سالی بناوی مریم بکوران کشتنه برای ویجی امروی تمنوی 5 سال بونه امجی بریندار کرنه لگوری زانیارین رو داوی وی کسی که ایرش کریه خواستی دزی آوی مالی بکه لوی دمه تنه زاروک هر دو زاروک لمال بونه دایی کو باف نل مال بونه وانجی یعنی یان زاروکان وی خوشکو برای خواستن ریل بروی دزی بگرن دوی دمه ده کسی دز قاتل بکفران و زاروکا کچیا 12 سالی مریم لکجا و برای وی احمد بریندار دکه قاتل باشه کجر هاتیه گرتن عمر سönmez پیامنیر روداوی ده اصلای فکیده زانیارین زیده تردده دنباش دو لباجار استانبول لنافچه باجلاره بویرکه هوانه پیکات ارشکار بناوی زکریا آ هات لوی مالی لمالکو پنابرین سوری لیدما ارش مالباتک پنابر کر و ده انجام ده کچکه که 12 سالی بناوی مریم کو پنابراج سوریه بو هات کشتن بکوران ارشکر هر وها برای مریم محمد جی بریندار بونا محمد جی لنخوشخانه باجلاره ته درمان کرن دایکو هر وها دایک پشرا هات ماله و دید کو کچاوی هاتیه کشتن و کوری ویجی بریندار بویه پشتی ایرشکار دروه پولیس گمانبار دگره نها گمانبار تگوتن کو
او جی پنابرکه ج سوریه دی ifade خویا اول داد بیجو کو من مالبات بر ناز دکر جبو تعمیرات الکتریکی از هاتم مالی لی پرندان من و هر وها زاروک جی کیر کشاند من وها ادعا دکه و پشت جی بیجو من جی بکوران زاروک کشت نها ج عدلی طب عدلی دایک جنازه زاروکا خویا 12 سالی مریم ورگرد و گوت کو جیگر من دشوته دل من دشوته ته گوتن کو و جنازه جبو سوریه به دفن کرن نها باوی زاروکان جی ل اروپایه ته گوتن هر وها ته گوتن کو مالبات آماده کاری دکر کو وگ بچه اروپایه ایران منن پیرامدی جکاما خبردارم وراین صد پیج نیوادا olay gobiya amaten go diskat yaxne go dizara kuştuna amaten yak ambulans bir xaste ka Maria Kaşkogir av diji 6 sale ek berin mabar kar ambulans komşu manın diyor ki şu nüfus müdürlüğü hotiya kapı zorlamış ne kene kapı gerti ama mapçov xon nedi bağırmış bir komşuma gibi istevin derketi der ve meci jendi pava xuyunun zor xo sormuş bin havalema dokşijer o da başında kaçık iştine لکه چوچکی دوی قیپند سوی گاوی بايگنه مریه سوزده ama ne meribin evet size hasta ya Kaçık cida meriye kaçık cida merin kaçık Mehmet şimdi dokşeri havalı ma go saatlik de saatte de ben şimdi bakın aşk büyün لکامپا فایده جی لدهو که آگر به مالا کوچبرکی روش آوای کردستان کت گبانی مالی دبیجه او دخو دابونه دما که آگر به مالی کتیه خلق چویه هاواروان جیران خو گیهان دیوان شو را کرنه او شو شیار بونه او زاروکین خو بونه هفرزگار کرنه در کتنه در ولی تشین دناو مالی دا همو شوتینه آگر چما چی بویه اجبر کنتاکا کهربه چی بویه شورتا کهربه داره جیراد بیشن ایوب نصری اف راپورت آمده کرد بله امله کمپا 2002 نه که هنده جراجت بجنی کمپا فایده یا پنابین روجاوای کردستان البیره شواتک چه بویه که اگر به و مال کفتیه کلو پلنوان صوتی نه دیاره که جوه جوره اگر درست بویه پشترا گهشتیه همی جورندی جی که کلو پلنوان به وکی خدان دبیجن کلوپرینوان به تمامی صوتی نه زیاتر زانیاری از هر جه خدان مالی ورگرم یاسمین حاجی اگر تو کرم که ویری بوم بیجی کرم که ویری مل بوم بیجه که آگر چاوا چه بو آگر دست بک ساعت 3 و 4 که از خو حسی مزان وستی بوم از درکتم بر درگاهی مسحکی آگر ویری شولت کرد من درگاه فکر درگاه حالی ابو مسحکی بمگو سحک مبچی کی تاین ویری مسحكري بيشيك نبي هم أصدر كتمش دربة مقيرين يكروا ولا عالم هاتن حتى قاضي خداني آفكر وتدبيني. چه تشتي والصوت يلبي؟ أما تدبيني بتشوف خو همي تشت شنو مالي؟ يعني كلو بالينوي ناف مالي همي صوتنا؟ همي صوتي هاي مني همي صوتي. يعني انجام كهرباء بول الكتريكي بول؟ آه بريزة جيبه وقت مدرجة فكر حتى خو أجر شو داشولي إشتا. كم كاس فيري دادجي؟ 6 كاسن. 6 كاس. بله. بانو که هنگ کی وینن؟ اما چونه دف مالا خوشگاه خو. حتی تشتک بماری چهرک. گلای سپاس بوده. گلای سپاس بوده. بله وکی کو خدا نمالی جیگوتی کو انجام شورتکی کاره به دست پیک درست بوده. پشتی هنگی بلاو بوده ناف مالی ده دست پیک الوی جوری دست پیکری آگری پاشی جیل جورندی یعنی او کلو پر نصوت اینجی اگر دیکله جبرگو دیکل چویه بارا پترا کلو پلن ناف مالوان دا پیج بوینه به سروبر بوینه کو 6 کس وی خانی داد جین امینو کل مالن مروین خونه حتی کو چاره کلیت کن تماشاوانی نشون بالا و آوا و تماشا کر حتی 7 ساعت هفت بمین خوشیده خاطر نوچه به سپونسریا FIB